Asambeni sevile Nkosi incwadi yaSamuel kubhala kwaSamueli wesibili chapter 9. Amen bathandekayo. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bathandekayo. Ngibona labadala kakhulu la kule kuphakathi kwaleli tent. Amen bathandekayo. Bomkhulu nabogogo ngiyababona phakathi kwethu. Kunabomama ke nabobaba bakhona tinsizwa nabodade ngibona ke ne teenagers akhona phakathi kwethu i-child ministry ngiyayibona bazalwane ngingakaqali ukukhuluma ngidlulise kini nonke bantwana benkosi kulo ligama linemandla lenkosi yethu Jesu kunibingelela. Amen bathandekayo. Ngibhalwela phansi ngwakalushaba Sibongo ngiyazalwa la eSihluthi. Amen bathandekayo. I-local church yami Ibada Church kusembondweni. Amen bathandekayo. So manje ke bathandekayo njoba ngila sinenkinga lesinayo la ebandleni umkhuhlane nje uNkulunkulu ufuna asisize kiwo. Labanye bazalwane le egodini ababonakali. Kodwa la inkonzweni bayabonakala. They are participating futhi. Amen bathandekayo. Le egodini abaveli ababonakali. Cha bazalwane lenhlanganyela nabo bangakufakaza ukuthi ngiyahlanganyela. Amen bathandekayo. Inhlanganyelo yami ayiqali la isuka emva siyakhona. Amen bathandekayo. Manje ke bazalwane ke kafishane verse number 3 chapter 9 incwadi yaSamuel angwesibili chapter 9 verse 3 ume lapha ku verse number 6. Amen bathandekayo. Noma ngibani bazalwane ngicela ukuthi sifunde ngaba lesintu bazalwane siZulu noma ke siSwati. Amen bathandekayo. Sizokhona ukuthi ke siphangise kafishane lo semva kwami angalemalelwa isikhathi. Fundani bazalwane. Incwadi yaSamuel esibili chapter 9 verse 3. Inkosi yabuta yathi sekobade ngisho namunye yini wendlu yakaSawula lengingamendela umusa waNkulunkulu. Sibawaphendula inkosi wathi isakhona indodana yaJonathani manje nje yaxhwala tinyawo dotimbili. Inkosi yabuta yathi iphi? Siba wathi isendlini kaMikheri umsawa Amiyeli eLodapari. Ngakho inkosi Davide yathi ayilambe endlini kaMikheri umsawa Amiyeli eLodapari. Wathi Mefiboshethi umsawa Jonathan lodalwa nguSawula nefika kuDavide wakhothama akhombisa kumhlonipha. Davide wathi Mefiboshethi wathi ngiyingceku yakho. Davide wathi ungesabi ngoba ngempela ngidakwendela umusa ngenxa yeyihlo Jonathan. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngitakwendela umusa ngenxa yeyihlo bani? Malibonge igama lenkosi. Manje ke bazalwane kafishane umoya wami uyavuma ukuthi sikhulume na indaba. Sanibonani bathandekayo. LiBhayibheli likhuluma namagama ngalelinye lemalanga akusizo story bazalwane. Ngalelinye lemalanga lithi LiBhayibheli bazalwane yabuta inkosi Davide yathi sekwababateni wendlu kaSawula. Lithi LiBhayibheli langamentela umusa waNkulunkulu. Angenithamene bathandekayo. Lisho lamagama LiBhayibheli lithi bazalwane bamtshela bathi khona banenkinga yokuthi waxhwala. Angenithamene bazalwane. Lisho lamagama LiBhayibheli lithi inkosi yakhipha umbiko yathi makalandwe nisenamoda yabazalwane. Lisho lamagama LiBhayibheli nangemphala bahamba bamikisa lombiko ninamoda yabazalwane. Sinana nje yabazalwane unembiko lowefika saze sakholwa ungabona bonye bathwale bathakatha
igama lenkosi silana nje bazalwane angikwazi ufika njani la kodwa bazalwane lona lofika nembiko lisho lamagama eBhayibheli lithi le ndoda yahamba yalandwa uma ilandwa le ndoda ilandwa ikhwalile uma ilandwa le ndoda ilandwa iphile kahle uma ilandwa le ndoda ilandwa ikhona igama kahle wendenjani lisho lamagama eBhayibheli lisho lamagama eBhayibheli lithi Davide wathi ngivile ukuthi ukhwalile kodwa ngimikiselene lo mbiko nina mwana yabazalwane njengoba silana sikholwa nje kungoba kungulombiko silana nje sihamba kulesiye sikhathi akuhambeki kahle kodwa siyaqhubeka siyahamba yini indaba umbiko inabona abazalwane angibathi labalandela nabanye ngoba bakhona ekhona balandela amadoda ngoba bakhona ekhona balandela abantwana ngoba bakhona ekhona balandela abazali babo kodwa namhla sokhuluma nabantu abezombiko malibonga igama lenkosi lombiko ubukela ukuthi unjani lombiko ubukela ukuthi isimo siphila kiso senyukele kanjani kodwa nina yalombiko sikhona ekholweni malibonga igama lenkosi yabazalwane nithi mina ngenxa lombiko sinemsebenzi ngabe siyayenza emakhaya asikhoni kuyenza ngoba lo mbiko wentanjani unendoda leyashiya lizulu unendoda leyadabula amafu unendoda leyashiya sihlala ezulwini yahlala emhlabeni wentanjani nendoda beyiphethe umbiko sizothandaza abazalwane nisenamona abazalwane ngoba labantu baphethe lombiko bahambe ekhoreni bayahlushwa ngoba labantu baphethe lombiko naye uphathe lombiko uhlale kahle ekholweni naye uphathe lombiko ujabule ungelabana ekholweni wenzenjani umbiko lokuwe asambele sawuthandaza abazalwane nisenamona abazalwane lombiko labantu baphethe lombiko inkinga lombiko abazalwane zombiko losiphila kiwo bashola amagama bathi Davide bathi lo muntu lofuna mfunako inyawo zakhe ikhonile lo muntu lomfunako akakhona ihamba kahle ushola amagama uthi ngifuna kumentela umusa woNkulunkulu manje bazalwane njengoba sesiyawuthandaza lo mbiko bazalwane kunebantu besinabo la ekholweni namuhla sesasina bekholweni labanye besiphila ngabo namuhla abasekho la ekholweni kwenzenjani sathane ulwana lo mbiko nisenambothe bazalwane silana nje bazalwane sibuye egodini kukhona egodini akhona kukhulunyiswana kwenzenjani beneke kungakhulunyiswana ngoba sathane ulwana lo mbiko sanibonana ngisho ngiyo lo mbiko bazalwane lo sente sabakhona ekholweni asikahlali ngoba kuhlaleka nisenambona abathandekayo asikahlali ngoba kumnandi asikahlali ngoba kuvuma sihlala la khona emandla phela ngoba lo mbiko uyaketeza emadlebeni ethu nisenambona abathandekayo sihleli la ekholweni abazalwane tindoda enteka ngathi atenteki sihamba ngathi basithakatha yini indaba ngulo mbiko sanibonana bonke labaphumile ekholweni baphume ngoba sekulinyethe lo mbiko nisenambothe bathandekayo bonke bazalwane longasasimnandi ekholweni ngisho lamagama kunethi kodwa khona kuyaliwa bazalwane bakhona iphila kahle njengoba bebakhona bangena ekholweni kumnandi namhla izinto siyaqokozela akasenithamene abazalwane ngoba sathane ulwana lo mbiko ukhona mntakababa lapha ukhona ngumtali bantwana bakhe ekhaya indoda iyaphetha uyafuna ngabe bayafana bakhona ikufana nawe lento seyiziqedele amandla ekholwa
sanibonana sanhlabelela bazalwane sihlabelele bazalwane phakathi kwethu kungenteka abakhona labefako basukume namhlanje nabasukumela kuphila kwabo bathi Jesu akomana uphinde ungirevive nisenami kodwa ebathandekayo uthi nakahlabelela lomunye athi akawuphinde ukhulume kimi akawuphinde ulethele umbiko akasanithamene bazalwane ngale ndaba lombiko siyahlupheka ngale ndaba lombiko sithwele nzima ngale ndaba lombiko siyalwa ngale ndaba lombiko siyacindezelwa ushala amagama Paulo uthi kodwa siphele imali malibonge igama lenkosi sesiyawuthandaza bazalwane indoda lemphetho bazalwane yathi nayifa lombiko athi Jesu waza kimi ishona amagama phephele hamba nandoda hamba phezu kwamasi akasanithamene bazalwane yanyathele manje agunyana kodwa yahamba nendoda yathi seyihamba kwente njani yaphetho imbitho enkosi ithi Nkosi mangitekile asambenze uthandaza bazalwane bakhona phakathi kwethu lamantu akhuphukile laba babodwa bazalwane kusele kancane afike endaleni ninamkodwa bazalwane akabi nalokunye namanti kodwa ale nombiko lokuwe nisename bazalwane akabi bazalwane nawapheseli kodwa lento nebebekiwe alwanayo akasanithamene bazalwane lamanti labanye bahlele emadolweni namuhambisa nyawo asambheki wende njani kuyingoba wena uphethe umbiko bese uthandaza Nkosi akomana uphinde umtakulule Jesu siyawuhlabelela bazalwane Jesu ishona amagama eBhayibheli lithi weda yathi nakafika Moshiphoshethi wathi Nkosi yakubita akasenithamene bazalwane yahamba lendoda ngoba ibithe inkosi ninami kodwa ebathandekayo silana nje bazalwane Jesu siyambheka lishona amagama eBhayibheli wadabula amafu beshona amagama bazalwane bathi nakadabula amafu wehlela emhlabeni akamananga nje kawufa kodwa kunempilo bekawuphethe lathi wena izulu liyakubisa wena izulu liyakudinga akanithamene bazalwane bathi sakunenkinga namhlanje ungathi sakunemathi lagwinyayo hlabelela bazalwane ngoba khona phakathi kwethu abantwana benkosi basukumela kuphila kwabo bashona amagama ya Jesu akamana uphinde ungirevive ya Jesu akamana uphinde ungipha amandla ya Jesu ngiyayifa indaba lombiko uma kungilombiko sewuyaphela uma kungilombiko sewunyamalele uma kungilombiko awusezwakali kahle wota standards wasiphinde ungirevive siyahlabelela bazalwane abantwana benkosi abakhona abangasukumela kuphila kwabo kungathi noma ngangibani kodwa kuthi lona lowapha umbiko ninamothe bazalwane angimemi bazalwane abalandelela abanye angimemi bazalwane labethekela abanye kodwa ngimema bazalwane labefela umbiko labashona amagama ngabakhona ekhuleni ngaba ngeva umbiko hlabelela